Samachi Chimikuna. Samachik shimikuna. Dios tamayanaka paita somayachingapagmi. Huchayllak Dios mantaka kushikuychigari. Mandak Dios tamashkajkunaka tukuy shunguwan kushikuychigari. Mandak Dioska tukuyta ruraytukugmi paita mashkaychigari. Paitaka punllanta mañakuychilla. Ima allikunata pay rurashkataka yuyarichik. Pimana rikushkata rurashkatapish paypak shimiwan imallata mandashkatapish yuyarichik. Primera de Crónicas 16, 10, 12 kama. Kaypika rikunchikmi mandak David Jerusalén llaqtaman arkata apamushkata tigrachimushkata. Chaypuk washaka Davidka tukuy Israel pueblota tandachishpami Diosta paginichun mandan. Shinallatak kantukunawan alabachun. Chaypuk washami animachin mandak Diosta hatunyachishpa sumakyachichun. Mandak Diosta rikuychik shinallatik paypak fuerzata nishpa. Israelitakunapakka arkaka rikuchikurkami Dios paykunawan kashkata paypak mandanapi. Chaymantami arka Jerusalénman chayamushkaka Dioslatik chayamushkata rikuchikurka. Kaymi kunanka shuk bendición. Ñukanchikka mana mashkanachu kanchik shuk arkata Dioswan tupangapak. Mana kashpaka adorangapakka shuk temploman mana rinachu kanchik. Ashtawanpish ñukanchikka Dioswan rimaytukunchikmi mañashpa, shinallatak ñukanchik kawsaykunapi paypak presenciata rikuy tukunchikmi. Payka mana ñukanchiklawan kanchu, ashtawanpish ñukanchikpimi kan. Apóstol Pablo kayta nin: Diospa huchayllak espíritu kawsana wasi kashkatapish, Tayta Dios kushka espíritu kankunapi kawsakushkatapish manachu yachankichik. Kankunaka mana kikinpakllatashu kankichik. Primera de Corintios 6:19. Mandak Diosta sumakyachina hatunyachina kanishaninmi paginina, kantukunawan alabana, yuyarina paypak huyayta, shinallatak ñukanchik kawsaykunapi paypak mana huyipaktapish huyashkata. Kashkatatak rimashpaka, ñukanchik Diosta alabanapi yuyita churashpaka, ñukanchik problemakunaka ashtawan uchillakuna kashkatami yuyanchik. Chashnakakpika kunanka, kambak manchaykuna, kambak kawsaypi harkachunka ama sakichu. Chaypak randika Diospak ari nishkakunapi kambak krinata choray. Yuyari, mandak Diosta rikushpaka paypak fuerzata ñukanchik kawsaypi rikuy tukushunmi. Imashinami Israelita gentikuna mandak Diosta alabashpaka sakirkakuna paykunapak sustarikunapak randika Diosta adorana okupachun. Kasilla kawsi sumak kawsita tarirkakuna payka tukuy pacha paktachik kashkamanta. Mandak Dios pagi kambak huyaymanta. Ñuka kawsaypi mana huyipaktapish huyashkata rikuchishkamanta. Pagi ñuka mana paktachik kakpipish kanka paktachiktikmi kanki. Kambak huyayta, shinallatik kambak ñawita punllanta ama kungarishpa mashkachun ayudaway. Alabanimi kanka tukuy kay mundupak Diosmi kanki. Tukuyta ruytuku may sumak Dios. Shinallatik shuk Dios ñuka kawsaypi tukuy imakunamanta kallarishpa sustari. Huyanimi mandak Dios. Jesús Pakshuti chashnakachun. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com manquishkay, Pagillata Guyashkamanta.